Orahovac će biti naša svetinja i junačke slave veličina. Kняže, brate, nikad tako prije ne košta nas dobijena slava. Hiljade su poginule, dvije biranije crnogorskih glava. Među njima tri sokola siva, tri najbolja Crnogorca tvoja, gdje se slava sa sabljom dobiva u momentu najžešćega boja. Prvo ti je Papa Jovović Luka, ispod Garača visoke planine, tvoja desna iz ramena ruka, iz junačkog sela Markovine. A drugo je Papa Đuro Kusovac, s Ljubotinja vojvoda priznati, tvoj najbolji mrki Crnogorac, koji će se vječno spominjati. A treće je Dika Perjanika, Manojalović Risto iz Golije, Zmaj ognjeni Obilića lika, ni bila muravna bila nije. Svi ste čuli šta mi Mirko piše, koliko mi boraca nestade, nije živih ostanulo više nego što ih na Grahovac pade. Da mi niko poginuo nije, nego Đuro Risto i Papa Luka, za tri ove junačke delije sva bi Crna Gora da zakuka. Knjaza bijaše smrknutoga lica, krupane suze smutile mu oči, dokle jedna ponosna starica iz naroda pred knjaza iskoči. Gospodaru, šta uradi ovo, zbog čega si prekrstio ruke? Neka pjesma odjekne ponovo, ja sam majka Jovovića Luke. Ponosna sam sa njegovom smrti, život dade gdje ga treba dati, pa veselje treba nastaviti.
Ajmo jedan aplauz, veliki, svaka čast.